जोजलोपा हानिपापी भाजुबेजपी ठौचिकपी अजु चाहिदे किन समाचार बिमा न त कलाकार ठौ चाहिँ आकाझाका ठुची नेपाल च्यानल टेलिभिजन पाखे छौ होता बियाजिल गु होता तो चोलाके खना जी अपना लेता ओके लागि थो नेपाल च्यानल टेलिभिजन याता योको सुफा बिमा छा धासा ठौ जी छम संचार कमी कथा महो छम कलाकार खसा तबी थंगु छिता विशेष पा कथा त बनाटो जुल जिता अझ ओके लागि थु ज्याजो ए लागि न योको सुफा गु थो कन्सेप्ट भया दिमा भाजवेतना सुबा लिसलिसे हाक्नस कथा तो च्यानल एटा सुबा तो ज्याजो या ना छौ तो जुगु बाख कथा नाटो दु ओके लागि दगले नापाजी भाग्यमनि जुइदया तस्क लेता छौ धाव खसा आठो जुगु बाख गजौ खलेसा ठुके चाहिँ छौ धामासा जिठो गु छम संचार कमी छम कलाकार ढका योको सा मुसु तर उकै लागि जी गुक्थ दुखस्या छौ जु संघर्ष छु ख लेसे थु दुनिया छौ न्याइपु माइपु खना जी सिकमिता कन्यु मनतुना दगन हपा धा छि मजुलेसु खलामा सा आ उ हिसाबमा जु परिवार खासै छु संसार लाग्या जो चपि सुनमदी या सु किसिम मिडिया रुपे कलाकार न सुमदी धाके सु किसिम मिहाली पे कलाकार सुमदी तर छेपाके चाहिँ छ अब छु भसा थयो गु जाई ओ इले चाहिँ भसा गुनगुनिया माम ख अथे ककपिन छु कठ गुनगुनिया मा पिख तर व गुनगुन जीवन हेप्ने चाहिँ भसा टिक्क ठिल टिक्क मिनट हामील अब कथा चाहिँ जिबिन वो कथा छेरसा प्यावसा अजिबे चाहिँ मिहालाय प्याव्यो या छौ ओ इले ढाकी झिमुनु त खिउठा योको ग्यापे दु अले वो मिहाले गु छौ दु छौ चाहिँ न्यापो खछुरा रास छेउ त माटा सटो सताइ मखो अकुनि मट्न दै मखो अले मिहाला ठाउन्यो प्यान मासा यदि खिउसन रास मिहाला प्याव्यो ओ छौ संगीत छौ टच अन्ठा खण्डु अले भत तर्क जुलिसी छिस छौ ढामा सगरे कि भजन हरेक ट्वाले भजन दै गो भजने मिहाली पे अपना दु भजन संगीत पे अपना दु तर उकि जिम्तन छौ झुमी अंकल गु भजन छि जुठा भास्कर वर्ण महाविहार न्याख चुक ख अले अन इले चाहिँ त्वाबाले छि या तबा पिठा कक पिठा त्वाबा पे बाजी पिठा वो कथा चाहिँ वे कफी भजन दिलवे चाहिँ झिउ मन 28 साल जिउ न अझ बि मस्त अनुले चाहिँ जिम्ता चाहिँ ए मस्त फेटो का फेट कि जिम्ता लो बाजा बि वो किसमा चाहिँ नि संगीत वो किसमा बुलु त जुयाउन ठियाउन अले भत थम ठुलिसी तर्क जुलिसी संगीत थै ठासे देदु थै छु गुनगुनला जुया चौदो नपटपटो संगीत छिमा भचा अलग लाउन छौ गु ख कासा ख जे उकेन भचा तजदु छा कि फुटबल चाहिँ यो कसै यो ख न ख यो कसै यो गेम न ख जु चिरगबले खासे अब हाइट न मरो तर जिरा चाहिँ फुची म्याराडोना ढका ढाउन लुम वो इले चाहिँ जिरा चाहिँ जे अप जु तुटी बल लाटकी ढाके जु थासे बल ला साथमे जी गोल मयारियो दय मरो ओ छौ लोमिक मफे छौ घटना न ठोख अले मिठो मिठो झोले जी लाकारी गुसन ह्यामा जी लाकान हरके चाहिँ जी चाहिँ फुटबल मिठो मस पर लाका मन्या छ चाहिँ अन अगज देमा जा अप देमा जे उखे छलेना जुसा जी चाहिँ मिठो ओ छौ लोमिक मफे छौ घटना ठोन छौ बाहाइ दुने लापले जुल अले अझ भच तर्क जुलिसी अझ फुटबल मिठा हुना जु बिचा छुरा छ जी कलाकार न महो या संचार काम न जु बिचा छुए मर्ने तर जिसम फुटबल खेले लाई म छम हिसाबमा जी फुटबल प्लेयर जुइ रह्यो जो ओ किसमा चाहिँ गोसा दुख अले मिठी छोले गु हम चुले ओ कथा खसा फुटबल या हिसाबमा म्याराडोना धाठेनु छौ इले अब हिन्दी सँग कि पास सहनसा जुठेनु जिता सहनसा न धाउ लुमना होला छाके जो हेयर स्टाइल भस 8 चाटो स्टाइल जुल ले सहनसा धाउन लुम नाप जिता पेप्सी न धाउ लुमना होला हला अले जुजु मेरो छौ तो मिठे झोले व्याम न ढाउ लुमना होला छाके ओ गु मिठे झोले चाहिँ द हरेक नाम सती तर वो मिठे झोले न छौ छोरे राछ चाहिँ जीवन कि वसे वो जिता सालदा सोइ जिठा वारका छौ टिम देखिबले वसे वो जिता वारका सट्यो ओ तस्का लुम ठो बाहा करि झोले चाहिँ आगा जगा लुमना हो जला ठसौ खजलु सा अले अनलिप ठो फुटबलिउ सिबेना जिता चाहिँ छौ छुरा समेउ आछि संगीतै पाके वे गु संगीत चाहिँ थम ठु कठ थनी नि छर नि नि ह जी संगीते पलाते झोले
थौ मक्सा कने मक्सा कंस गु थगु चोसा तो तयार जुया जी वया खेतला मेमे मेना दु वो किस्म चाहिँ जी मिहाला प्याउ या ख संगीते वो किस्म पलातया छा जी संगीते वो गा ढाउ खसा जु थय सल दु तर छि सिरुका जुनानी छुयमहरु थौ खला कने खला या थन जी जाजो झ्याको झ्याको मरे खला वो किस्म न छौ जु सन्दर्भ ढाउ खसा वो किस्म संगीते जुल्ला छ थय छौ चिदै छास मरे ढुंगा छौ सदा ठोया चुन्यौ यो कोसा येगा चुन्यौ छौ संगीत ख अझ वे छोले चाहिँ जी संगीते वो किस्म आकासँग जम जुइला त संगीते वो जुजु थो ढाउ खसा जु सोंगु एल्बम प्या ढुंगला चिकसा सायद यो कोसा सिनो शुजी गथे कि खनमरु तो हुंकन पुखुचा ल नुगय खसुस कातया वो किस्म सोंगु एल्बम न प्या ढुंगला खेतला जी नेपाल भाषा थिथि खेलेन दु गोचिक पस खाना चुन ख तर ठौ स्वयं थगु दुनुकै बहाकण्डया तस्का जी लेनाता अथवा संगीतु स्यान हो मचुस ख नसपाके ओ इले चाहिँ छि सायद यो कुमुनु त गुचना मिठु गुचा मिठु झले चाहिँ जित गुचा साउ ताजन आ तस्का लुमना होला ओ गुचा साउ छा ढैराछ चाहिँ गुचल हमेशा मितना य तर जी जिन्दगी गुचरे न्याय मजना मुट भागर मिठले च्याम्पियन न दु तर जिता भागर मिठी सेबेन जे गु गुचा केका मिठीले चाहिँ ओके चाहिँ जितसको च्याम्पियन जिना प खास मिठी कम जुगा जी तर अथे खसा जी चाहिँ ओ मिठा चाहिँ जी चाहिँ भचा गुचा सहुरका मुडसँग धना थाल ल अनलिपा चाहिँ व म चाहिँ इले जी थौकु कमिक्स पसन तया ओले न ओके नेपाल भाषी सफुन तया दरे आलुम न होला ठो नेपाल भाषी सफु जुल अनलिपा कमिक्स जुल वो किस्म चाहिँ जी त्यो याना मचले न जी छु किस्म मचाका व्यापारी जुल तर खैतला जी थौकने न जी छु किस्म व्यापारी टच दु अथवा संगीतु खे लिसे तो संचारे वो खलाउ खसाले तो गु मे एल्बम पिका ढुंका थिथि मिडिया ब्युन माला अथवा मिडिया ब्युन झले चाहिँ ओ इले छिस गु सिडी ते बिङकी अलिसिस चाहिँ अब म छौ चक्कन दो अब किस्म चक्याटे बिङले न छि हरेक मनुट मसिया होला अथवा झले छम व्यक्तित्व दु गु व्यक्तित्व वेकला चाहिँ म जुना मकासा जु रका वेकला धैदि अब एक ना मकासा ना द मना मफ्टा छाकी जिथो किस्म छौ एफएमए ने ढा टेलिभिजन सिमाना एफएमए वेटा गु छौ होता बियादिमा छौ छौ वेकला छौ वेमा निरका ठेबिउ छम विराज काजी राज उपाध्याय वेकला चाहिँ जिता छौ किस्म सला दिउ ख अले जिता लुम जु ओ इले तस्का वाउ इना ख गु थौकने न वाला वे जुया छौ दु वावे इ झोले चाहिँ जी एफएमए प्रोग्राम चल्याउनेले जे वो स्टेशने गु जी उले इमेज एफएम केटीएस जो इले चाहिँ जी अन प्रोग्राम यामले नेपाल भाषी ज्याजो कने खुन ज्याजो याउ थौ जुले द तस्क न्यायम हो तस्क मन मोचर जिटा अले अन प्रोग्राम याम था एडवांस साथ में एसी चा काटो जुल ओ गु स्टुडियो रूम तस्क म ख्वाउ से सुना जन जिटा ग्यासे होला अले टेक्निशियन न न्याने दै जुल नापना प अथ कार्यक्रम चले म न्याने दे मला तस्क हे मछि ऐसा न जी ग्यासा वो तक नापांगो ज्याजो जी साहित्यिक ज्याजो न्याको ख अले छु किस्म नवैले द मछिने छुना अले जिटा न्यव गाइडिया ढंगो ज्या गु स चाहिँ आछेस मुस्ते मासे छुया मासे जिस वो लाटे एक इशारे या माउ ज्या जना यो खजिटा लुमना होला अठो मिडिया ठौ खजुल खेतला अठो मिडिया ठौ न जिन दशक मया ढंगला छिकिस आपला ज्याजो न जना दिउ दु छिकिस यो को मदिना जना दिउ जुलु औ को स जी इमेज जुजु क्यापिटल एफएम छन क्लासिक छन नापनाप रेडियो जनता एफएम उकेना जी थ्याउँदो तर सुरी छका गु ग्याउ ख ओ ग्यास तबे चाहिँ जी छ गु ठो संघर्ष याना ओ किस्म थिथि मिडिया थ्यौ छिक पनि माया मतना तिवा पाखेना ख छिक पनि हपा मरो ख सायद जी थन्तक थने मुखजी अले थो एफएमए वनि झले झले छौ जिता टिभी न छौ वर्दा चुला त गु थो केटी जे जो इले वो इमेज च्यानल ख ओके यो कोसा मसुम व्यक्तित्व गु भरत साक्य वेका भरत साक्य दाइना चाहिँ जिता चाहिँ इमेज टेलिभिजन थे चाक दिउ दु छंगु स माइक भोइस ख छछ क अनछ क मनु नाप्लाउ फलाम नाप्लाउ र जिता गु ना धल अब किस्म जीवना चाहिँ छ नाप्न लाउना स टेस्ट न बिया न पास न जुल अनलिपा जी अनेथिथि ट्रेनिङ काया थिथि तालिम काया ढुंका दक्लेन हबाम थोथाकी नेपाल भाषी टेलिभिजन गु दक्लेन हबाम टेलिभिजन समाचार वाचक जुया न्यानवेद त ओके लागिन छिकपिन्दा योको सुबादेश छुना
तगु थिथि थासा जितागु होता बियादला ओके लागि युको सुभादो वो किस्म मदिक जी पलातेरका आतक निरन्तर गु थय च्यानल गु चिक्न सूचना दिगदो जे थन्न वो किस्म थौ ख तर जे थौ छु या समाचार वाचक या छम कलाकार सेवे न थौ गोथो च्यानल जिता विशेष होता बिया थौ तकले हापा त जुगु बाख तगु नाय जाजोले जिता पाहाका छ बना दिला ओके लागि हाक्नसको सुभा देसे छुना अरे खय कने झोले छौ धाकी खेदा जु ब्याकग्राउन्ड खासै ओ किस्म सपोर्ट बिपि तस्क म छाकी मि हालि लागिन देबा अपनामा थके प्रतिभाजको दया मगा तर वो झोले जिता छेन धाव्या कि त मामौ खेले जुइ मते पर टेबा कमाया बरु जाया वो किस्म टेबाया ठुके खेले जुइ मको छुन ढका धापिन दु या वो किस्म छेन जिता धाव्या तर अब धाइलो जिता तस्क नुग तस्क मचो तस्क नुग खुल्लमी छौ छुरा आशा नातर ढारुन कि झी संगीते सिपेन छौ मा भाइ खेले छौ छु या छौ चिसँग चाहिँ नि ज्याना किने कम से कम छु मा भाइ बच्चा तिसी लाक ह्यानमा बालामा थ्वे खेले जुया चिसँग चाहिँ मया फेक छौ चिसँग थुइ त लजगा कथा क्या फेक ढका गु जु मने दु ओके लागि उ किस्म हपा बिपि तस्क म खाना त अतेखसा थु थि त च्यालेन्ज त जी नाला थु खेले जुया उ जित उ मिहाल त ढेमन गनावै ढासा मनुटेसा पुलिसा एला तुनी पुलिसा बियर तुनी पुलिसा चुरोट तुनी या किस्म थिथि किस्म मोर्छ खर्च न जुई तर जे वो किस्म मजुया अझै धातु छुरासा वेकअप बामला मख वेकअप थै ठासे बाला तर चाहिँ जे वो किस्म चाहिँ मजुसे उ गु ठेबा खजे फस मुंका नाचा ढार्नु कथा जी दक्ले नापा थौ मख सकने कने मख सकस मे रकडियाना ओके मे गु ओइले न एफ मे ठोबले तस्काय लेताला छौ मनुटेसा मस्याउल ए फलौटवाले छ मिहालीमा बाला या वेक मिहाल्यो य तस्क य ढिकिसम खप्याउल ओ किस्म छपु निपु या आपला मेना प्याउल लिटिसे ठ्वे मिहाली झोले चाहिँ जी नापा जीटीबी अन्ताक्षरी ओके न थिएन ओके थिउन छौ गेरा आशा छे ओके चाहिँ नि नाजाम मिहालीमी द्वारिकालाल जोशी या म्या मेजु कविता जोशी नापा चाहिँ जो या ओके छ मिहाल त छौ धाकी खेताला नेवा खे जो खे भाषा खास उली मेला हालमा हने तर छु किस्म तयारी दु तर वो इले चाहिँ नेपाल भाषा जुसान संगीत जुजु वो जीटीबी अन्ताक्षरी थिएन गु भिजिट नेपाल 98 याउ ख उले जी मेना हाला उले न तस्क एकले यो केसा तर नाप्लाकी रियो थाय थासे दु तर अथिकासा गु छौ बोती क्याउ छौ के पार्टिसिपेट जो तस्क तर ओ छौ लुमसे बोला ले अनलिपा जिता छौ मेलुम सारेगा म प ओके न जी दुथिया खाना ओके चाहिँ मेला हाला हिनीमे मजा हाला निप्सोपे हाला बिया वेकअप यन एकला तालना थाता लिपोया का नेपाली मेस हाला बियो चिन्ता नेपाली मे हा ढाबले अन्यफी नपानी से थि अवस्था हिन्दी में हल्के प्रभाव परे जो छौली चोला छि यो कस्ता छ बाजिबिन है बापी है ककपिन है या यो कस्ता चाहिँ वो हिन्दी प्रभाव दो तर छितन उखे थिल अब झोले चाहिँ थयो थो नेपाली हालमा आबले मेला हाला स्थायी हाला अन्तर हाला मेयो अन्तर पोंका हाल मुखन ल वो कथा चाहिँ जी सारेकमा पयल चाहिँ उले सेलेक्ट चाहिँ जुइ महन तर वो छौ लुमसे वो छौ घटना जुल अथवा संगीत छिकमिन उकिस्म छु नुगा कोसाव खस छास अवश्य न गठिकी जित हपालामा तर दक्षिण हापा थयो दुनुगल भयामल जे व ढाउ ठो ढाउ सेबेन जि थयो नुगल जि चाहिँ यामा नि छोजना केने नि ढका चाहिँ नि को चाहिँ दक्षिण हापा थमा पलाल हुनमा ठोके लागि थो छन खजुल अले थोय खेले वो छौ मेरो धा गठिकी मनुटेसँग चाहिँ आज छि आज बाजा पिन सन्तेका उंगु चुक ननि बाबै फल्छ लोहिते थुमे यको सान्यन थुमे चोइदिम लसहनादिम छि उकुन्तिनि मधुम नाजाम कलाकार स्वयंवरा साके वेक पाखे मसिकिन चुला त ठुना छौ जी फुटबल मिट्यो टाइममे उइले चाहिँ रोशन धाइम छम पासदु गुम पासा चाहिँ वेक स्वयंवरा साके चाहिँ जिम कक ख ढका मसिका बिउ ख अले खैतला जीव नप्लानी सी जीव एक सुमरा साकेता जी ककै धाउ ख तर छि संगीत खेले आपन मसी ताइमे अले छि गुयुक मनु दै थामे वेकता भछ मछि जुइला गे खमे तर छि अले कका धा द ठटा मछि छना वेकता छि दाइरका सम्बोधन याना अले तो गु वे छोले चाहिँ थो छि आज बाजा मिहालु चुला त थो मे चाहिँ यले चाहिँ लिटिल स्टार पाखे तो गु धेने बला छौ याउ इले ख
वो इले चाहिँ जी थुके छि नेवा बाज वेक अप छु धैदिल लासा नेवा बाज या नेवा त भछ महत्व बिया तै त अरेन्ज यान त चाहिँ बाज या मे त चाहिँ यो कोची छ प्राथमिकता बी थुके लागि यो को पॉइंट न दै किस्म खजो ज्या छ वो किस्म तयार याना थो पंडा खा केबे येले ठुमियन हाना हाला यो कोसा yana एकला ओब्ले छि ओके जज मते थी कलाकार दि ओके मते दक्ष लुमम जिता छि ना जाम गुमेस्ता द गोल्डन भोइस अफ नेपाल या नाम होसिम प्रेमध्वज प्रधान वेक जज दे दिउ ख वेकला मिहाली सिरेका जिता जसजी खाचुलिन्छु जुबले चाहिँ वेकला तस्क मे बाला नि मे अरेन्ज बाला तका वेकला थैदिउ तस्क लुम एजा तो संगीत खेले चाहिँ वेक अप मरु तस्क दुखनाता अथवे झोले झोले छिथो नेपाल भाषी आफ्नो दुःख दु तर गु थन्डेको वसान अझन भच्चा छ प्रोफेसनल जुता अझन इ काइ थिनी गथकी तो संगीत जुइ झोले जुले टेलिभिजन समाचार न बियाजनु ख अबले चाहिँ जी थयो जाजो दु इले चाहिँ उखे ठुके गन्न मौना अले व इले चाहिँ छि छमा आठो नेपाल भाषी खेले ना जाम वेक एकैसा मनस्यु गुम खोटा बजीमा वेक सुरेन्द्र तुलाधर वेक दाइन द छ छु धैदिला जी समाचार ज जो बन्ट टाइम बद्द नि तर उइले चाहिँ ठ्याक्क जी स्वान क्वाइले चाहिँ द ठ्याक्क सर ए बौचा थनवा र गाजिरा सदल ओ चाहिँ जिटा लुमनाउला छा दाइर गर्ले छिमथा येले सुमरला हिरो जेबे उदै दाइ पासमे छम्यम दाइ र गाजि धन दाइ अले काका फलमा हिरोइन दु ओ हिरोइन ओ नपा हाइट सो ओ नपा डुमपटी समुदाय हिरो मला र एकसका बिचाना हिरोइन खाउले जुन मन भन्छ पल्के लागि फुले जुल अले चाहिँ जी एक बिचाना यसले छामे न ढाउला थया जुस गेजिरका मने जो चाहिँ नि छौ क्वेशन जुल जसा बोल्न अले जी के सुरेन्द्र खाएन दाइ ओके हिरो जुस जी जुस गेजिर हे से आशिष अंशका द गठाला ले छोनिसी क्वेट सक्सोला का छ जो का पकड द ढाउ ढासाट में हन जो नुग तस्का छास जी कुटो है जुल्छ जे खाना ढायो तर जे आइटिङ यामा वाला जिटा ग्याट छ ल छारा छ जी याना मुजिम पनि मनो महोदय सेन्थो आइटिङ या फैम खोजे मार गरे छन्दा सेन्यो जिम्मा जो का छन्दा चाहिँ ठो फिल्म मनिरामा रा फिल्म हिरो या जिम्मा छन्द छ गराला धाबले जिटा पल्के लागि महोदय जो अफिस हेर्न समाचार दो समाचार बियाचम पनि मनो हन थन तोरी मजो म छ गुलेलाटा छन गए ज्यासे वो किस्म छन्दा मिलेना जी छन्दा हिरो या रगा ओ सुरेन्द्र चाहिँ जिटा गु धैदिला जी उले चाहिँ झु भाग चाहिँ वो मणिरामा रावशिरेले चाहिँ खु भाग तक मिता गु चाहिँ तस्काय छौ लोमुके मफु छौ घटना ओ जुलसा ल उठे फिल्म मिट्यो झोले चाहिँ छौ पिया पिया रामेनहरु गु चाहिँ मणिक साई दाइया सले उजुला उकेना जी किस्म छौ चाहिँ आज मोडल ज्या मिटे खन उ मे तस्का लोकन हता पिया पिया ढागु मेख उके जुइ ढुंका गु रा सक्य वेक दाइना चाहिँ जिता छौ भलासा राव फिल्मे उकेना छौ नाय या पार्ट मिटका दिला छौ सहसा मससा या थम बिचामेनु किस्म ठोखेले चाहिँ ढाके छौ फिल्म खेलेन जी तज जुइला त नाप्न छौ म्युजिक भिडियो न भिडियो दु गरकी खास भाषा हर रात मेरा नींदहरू थाउ में गुम उकेमे में जो थौकने विदेशी दि सुमिका बज्राचार्य अब एक नापन छप में भिठौडो गु तस्का उना ये पिस वो चाहिँ खोपया छौ चाहिँ छौ 20 का छौ थासे छ सुटिङ नजुला खेतला छ धाकी जिन्दगी गु पलातैले चाक मचाक उ किस्म न न्याउना चुना थोय झोले छौ मेरो खकन मासो गथिकी फिल्म न मिटा अठो आ सकिपा या ठो जिगु म्युजिक भिडियोले टाक्टु भिडियो यो खजुलसा छौ अजु चाइपो खछुरा छ जिठो मिडिया सञ्चार दिउ झोले छौ जिथा उखे ठुके गन्न चा मैले मिति मनु छौ सिक्किमे छौ भने होता न चुला त गु अन चाहिँ छि सिक्किमे नेवा भाडल कि अञ्चोपि तस्क यो अनि सरकार न छिता यो कैसा सोनस्व ओ झोले चाहिँ जिता चाहिँ अन आज रिपोर्टिङ या लागि जिता सजौ ख जो अनुना ल अनुने झोले चाहिँ अनिपि कलाकार त या छि थन सोनिगपि कलाकार त अनुना छु थयो कार्यक्रम त न्याभेउ जाजो न दु जुल र अञ्चोपि कलाकार त्यसमा चाहिँ राजमती कुमती गिटार ठन हाला छ जे खन अले वेक हासाना तर गुरुप हालमा उ पाछ मिले मजुल
जी ताजा दिमदे नि थैथु किसम चाहिँ छौ ठुम्मे ठुकसँग खर्का जी अन निजो पिजा हालाकेना वेकअप इन तस्क ले ताला वेकअप इन सय अन आयोजक त धया फलम मुनो मिहाल सखने छ नि वेकअप त मिहाकीमा रका धैदिल खनिस जिन छौ छुरास चाहिँ सिक्किमे छम रिपोर्टिङ कठन वना रिपोर्टर कथा तर जिन तयार जुया ट्र्याक चाहिँ जी जुनाउनु डोज वेलका छारा छौ चाहिँ छा होटा दैर्यो आशा दो छाके कार्यक्रम अन हबठा जी थम ढयास मिहाली ढैउ किस्म जुया जी ट्र्याक न जुनाउना ओ झोले चाहिँ अन आयोजक जित धाला ठीक जो जी छप मिहाला बिरका जी आज बाजा मिहाला बिया अनि यो केसा एकला एकोसा वान्स मोर ढाला अनलिपा स झाले तिक झाले ढाउ मिहाला बिया हुन एकला अझ क्वान्टेका हन द लाजमा सलाकला मेनो सब मेर हला अनवया चाहिँ थौ खस भाषी मे खाइदिन्छु कसम त हुन मिहाला वो किस्म चाहिँ छम रिपोर्टर जुया वसाना छम कलाकार जुया अनजी न्यभया बिया तस्का हुन लुमसे खौला छौ वो किस्म चाहिँ थो मिरिया जुया मिहाला थो संसारिक खेले थम चाक मचाक जी थन्तक थ्यौ ख छौ ढाउ खसा जी थयो मन छुख औसी यानमा थके छु प्रतिवादु फयाफटली बामलाउ ज्या मया त बामलाउ ज्या जी मरे रंगको सा छौ नाना क्याकीमा अथो छौ जी छिक न कना छुना छौ जु द ब्याकग्राउन्ड खासै सपोर्ट बि उले मरुसान अनियो दौराने छौ गु जी वना वे छोले चाहिँ छम चाहिँ कलाकार न पजु इ पाना जुल गुम कलाकार न थो जी छौ थिथि सांस्कृतिक ज्याजो या उकेसो हुला प्याखा हुलसम कलाकार न प जो इ पाना जुल वे कयो हपाला अझ जिथो कला क्षेत्र या ठो मिडिया न वे त अझ तिब जुल छाकी वे कना प इ पा जो जो चिनि द केन होला ओ झोले छम क्या छम दु छम म्यान दु छौ ढाको छ थो जो मसु ख छिक छ हुन छौ सिकल लगे भल्स क्या छुना अवश्य छौ छिर प्रेरणा मा ढात्रो छाकी जिता थ तिरि मेजु पाखे ओ किस्म हपादु अझ जिसा थो जीवने हपाद थास अझ ध्यान फै आखेतल जी मचानी से गुण हाच जी छिकिन्दा थिथि खकना खासे जिता उरुप हपा बिबि तस्क म तर लिपोया जीवन छु किस्म हिउपा होला हिउपा ओ कथा चाहिँ जिथो कला क्षेत्र दिउ खत औका लागि छिक त हाक सुबाना दिसा जिता खनमरेको ग्वाले पनि सुबा देसै छुना मेउ ढा कि तो खेले वया छुदै ढका टाइप लागि छौ जी धा गतिके छुदै सिबेन थमा थय मा भए लागि छुयाना लेसा तो नेपालवासी लागि छुइन दुलेसा उके लागि चाहिँ छिक छ वाचा कि अवश्य उके लागि सुबा त गुथो लाथना हाइदिउ त ब्याकग्राउन्ड है उके लागि सुबा देसै छुना छाकी जी थय मा भए लागि जिरा मा भएन छुबिया चोन्दु सिबेन जी थगु मा भए त छुबियो दुलेसा या जी थ मा भए त छुया फैलेसा उके लागि न लुमुकी माथे चो छाकी गु छिसा लिपो भए त घन गन्थ्याङ होला वे किस्म थौ किस्म बाल गाउन चाउँदु त छि आना ठाकुनी ख तर अथे खसान थ म मौटेसँग फुचाउ कथा यहाँ चाउँदु उ किस्म जिन थगु भए लागिरका धेवरका गु समस्या फुचाउ कथा चाहिँ जी ग्वालियना एजा कयौं मिडिया जामले चाहिँ धेवम कासन याना चाउँदु या आना जे उ किस्म लान चाउँदु तर छोरा आशा चाहिँ ओ ठय ठासे डेडो ठय मेउ जानदु तर अथे खसा फया पटले छि थो प्रोफेसनल कथा हुन्यु या जुयानमा ढमति ख एजा जिता हपा बिपि नापटप छि छौ मेउ ज्याले या डेडो तर चाहिँ थ मा भए त गुख्न फु चाटो कलाकार जुया खला या त छम छु किस्म नेपाल भाषा टज जुया या छु किस्म सेवाइना यनाउनी खला ओ छौन छि यामा ओ छु लुमिकीमा ओ छौ खकना छुना छि धावका थन्छि नेपाल भाषा खसिबेन छौ जलाखला देशे उगुदो अन्य सौकी पाछि सना सोया गु सौकी पा भामुठु साना तस्कया बाला छाकी वेकअप थय ठासे थपि प्रोफेसनल कथा झाउदो या किस्म जुया चोनदो ओ किस्म छिन थयको भाइ लागि बाल काउनमा ओके लागि तिबबीमा थोय तिबबी छोले छौ खद हाक्न लुम्ना होला गु खराछ उले चाहिँ नकि झाले पो उले जी ओके सह सम्पादक जुया जानु ख नकि झाले पो ठुके चाहिँ राज जोशी दाई होका चाहिँ मुख्य सम्पादक जुल वो चाहिँ गु नेपाल भाषा या प्रचलित नेपाल लिपि प्याउ दक्ले नापाउ पत्रिका गु कि लछि छ प्याउ नकि झाले पो ठुके चाहिँ सम्पादक जुया जहिमले न जी छौ ठुके संगीत तिब बिमारका छौ छुनो दुरासा मेकासा मितेवा पासा
ढका चाहिँ जिङ गु छौ छ छुना चाहिँ ओके मनुतेर चाहिँ नेपाल भाषा मे उ खगो ज्याक्यो वो किस्म जी याना ओना द लुमसे होला वो मे ज्याक्योले मनुटेसँग नेपाल लिपि तो गु प्रचलित नेपाल लिपि ज्याकी माउजुल खेतला जिठो लिपि सेक्यो छले अझै नाप लाउन ख अब छोड्न खना छन छासा छु सेक्यो लागि नापे लागि मार्यो न मरो तर गु ठौ कनि बाख जो छले सत्य बाख या थगु जो जिगु बाख कनि झले ठो खछौन जे कनु ख ओके नापला त लिसलिसे चाहिँ अले जे अनलिपा रञ्जन लिपि न सेका ठोकिसमा नेपाल भाषी लागि भाषेका या लिपिसेका या थिथि सङ्गीत सेका को किस्म न्यामो जे संचारे ठोकिसमा एकोसा मसिके त सोक्मी भाजु मेजबी द छौ निलमास्तो खलुम ना होला छाकी जी नाचाने थन इरु थिरु जुया छिकुन त गु खकना छुना जु थौ नापयो बाख त कना छुना ठोकन्यु झले छिकुन त जे समाचार बोथे छोरता कि या त जे छु ज्याजो झकोथे हुन तालजी ओके छु क्वेशन मार्क ल अवश्य दु तर ठोया झले द छौ खलुम ना होला वे खोटा बिजी जी मणिरमा राव हिसिरेले नाया जुया भित्यो इले यलो बुबाले उ इले जो फर्स्ट सीन अन्ड्रो जुल खेतल उइसा नि हो मंगल बजारे ख तर मंगल बजारे चाहिँ फाइट सीन जुल अन जु छु यहाँ डायलॉग मरु तर चाहिँ बुबाले वइले चाहिँ जु गु डायलॉग दु जे डायलॉग जिता बियाटोन ख अझै अन्नवायो झोले चाहिँ ओ डायलॉग नआउनु छौ समाचार बोठे देखा ढाउ जित तस्का लुम्ना होला एजे आठन जी थगु सत्य बहा कन्यु झोले साचिक म त छु अरे ताजिफु एजा दक्षिण नापा समाचार बोठे चो साना छौ एपिसोड अरे जुसाना सेकेन्ड थर्ड जु बुलो बाला हुन तर अपुको जी सके पता भिति मखन छारासा जी सके भिति मधु साना तर उस्बे ह थ जिगु छु भचा ढेबै लागि जा या मार है ज्या जी तक्यौ खना तक्यौ बेला चाहिँ जी खासे वो फिले अब हुन मखन तर असे खसाना थ मा भा सेवा यादया जे आतसको गौरवता जी स्वयं जिता ममुष्य साना मोटेसँग जो त गु नादो सुलिन्द्र साकिएरका नाद खनो मोटेसँग मुस्यो त ठोय नाय सवाले छौ मेरो छौ खकन मासुल जी डोरेमी संगीत पाठशाला गु संगीत सेक्यो झोले अन चाहिँ गुरुदेव कामत नापावे खन प संगीत 2 वर्ष सेका अले अन्तक्ष नापाउनुले चाहिँ थयना जी अब सुनिल लगा ढाउयना छा कि उइले सुनिल लयो ना एकोसे दनदो छुखौ ख ओ ना यला अजिन सुनिल लगा थयना मठे सुनिल लगा ढया तर फमे चाहिँ छयो गु आइडेन्टिटी नागरिकता कथ जाकी मावले चाहिँ ना जो सुलिन्द्र तेबिया ठ्याक्क अन न्यु बजार चरे वेको दाइना चाहिँ ठ्याक्क खन ठोठो व्यक्तिले छिरा मरु ठुसुर गान्यमले अले फलम ठेठेर काट सरन सरल अले लिप छोराल ए भाइ छना छा चेनु लगा थालो वेक्ल मखु दाइ थुना जिटा खासे यो मता एजा ठो फमे ज्याको छ जिटा सुनिले था ढका जिन थैबिया एसा जुना न्यु बजार चरे तो जी न्यु ढाउना चेन्याला ढका दनु न्यसा न्यन अले जी छुर्या जुल पर्खे लागे जी वाता जुल मखु दाइ न्यु न बाला रे एजा छौना न ठीक जो सुलिन्द्र उन छौ युनिक ना ख आटको सुया मर्नी उना न ठीक जो ढका धासानी सि अटो जी फिलले चाहिँ एक ख को एक दाइन अथैदिउ ख छौ युनिक जुइमा ढाइकिसमा चाहिँ जी ढा खसा आटको भचा बिस्ख कथा छौ थथमा युनिक थेन जी ता उके लागि छिकबी प्रति तस्का नुगा कोसाका छना सुभान देशे छना जु त दुनिया ख या न्याइपो माइपो खन्याना छिकपिन त छु जुलासे छु मने दलासे अवश्य ठो टेलिभिजन मार्फत छिकपिन सफु तैदि फै धयदासे जितगु थो च्याचो मार्फत होता ब्यादिल उके लागि सकल पुचाइ त लिसे विशेष ना नेपाल च्यानल टेलिभिजन या त यगु सुभा देशे छना थो विशेष 5 जुइद त अझ हाक्न सक सुभा यको जोसलपा